Rirari igongona-ini ria uheani wa title deeds kuri andu makiria ma 3695 thiini wa wadi 5 mwena wa Ngigiro kaunti-ini ya Naikuru riria riratongoretio ni Ngavana wa kaunti ino Lee Kinyanjui. Hĩndĩ ya mihango ĩno Ngavana Lee Kinyanjui niacakaite guikururia wa maciira maingi ma migunda gũkũ akĩhithũria atĩ gĩcunjĩ kĩa 50% kĩa maciira maria mothe mari magoti-ini ni maria mahutĩtie migunda. Wengi wenyu ambao mumepata nafasi ya kupitia mahakamani kwetu kotini, over 50% of the land cases we have in Nakuru are on land related matters. Mizozo ambayo inahusiana mashamba, huyu aliuziwa lakini pia kauzia mwingine na mambo kama hayo. Undu uyu niguo utumite mihango ya uheani wa title deeds kuhotome, Lee akiuga no muhaka ndeto ino itaithuranwo na njira ya naihenya. Pia tutakuwa tukianza training ya wale watu ambao tunaita kama mediators, the alternative dispute resolution system, ili tuweze kutoa makesi haya mengi ambayo yako kotini na ambayo imechukua muda mrefu na pia ikachukua maisha ya wengi ambao walikuwa wakitegemea mambo kama hayo. Nake mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Ngĩũngĩ Martha Wangari nĩaugĩte muingi wa gĩcigo gĩkĩ nĩguo ũhutĩtio na njĩra nene na nĩkĩo aingĩ matarĩ mahota kwamũkĩra title deeds cia migunda yao. Tunajua hapa grabbing problem iko mingi. Ukienda kwenye nimekuwa juzi kulikuwa kwa Kameme, tunajaribu kutafuta title, vile vile unapata kuna issues. Kwa hivyo tunatumai hata mahali kumebaki, tutashirikiana na wewe, national government, county government, the National Land Commission, tuhakikishe kwamba hao watu wamepata titles ndio waweze kujivunia kukuwa owners wa land. Kwa ihinda rĩrĩ title deeds 35 nĩ nyumu na ikaheanwo kũrĩ aikari nĩguo gũkinyanĩria mũbango wa kũheana title deeds 100 mweri tũkĩte wa gatandatũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Elena wa Gacumwa.